Gospodin Pernar, vi ste tražili povredu Poslovnika, a možete mi reći zbog čega? Mogu, članak 238. Znači, zastupnik Šuker vrijeđa zdrav razum ne samo moj, nego svih nas ovdje. Ne može. A radi se o tome da Gospodin Šuker iznosi svoje mišljenje, oprostite. Ali uvredljivo je to mišljenje za mene. Oprostite, on iznosi svoje mišljenje, ovo je Sabor. Ovo je Sabor, iznosio svoje mišljenje, nije vrijeđao nikoga. Oprostite, gospodin Lalovac može rasti. Vi ste, molim vas lijepo, gospodin Pernar, nemojte nas zafrkavati. Nemojte, sjedite. Gospodine, nemojte mi upadati u riječ, molim vas. Nemojte nas zafrkavati. Vi mene zafrkavate, gospodine Radin, skupa sa Šukerom. Znači, državni dug raste... Gospodine Pernar, imate drugu opomenu. Državni dug raste za iznos kamata, a ne samo deficita. Jer se kamata obračunavaju na državni dug, samo sam to htio reći, hvala. Gospodine Pernar, zašto tretirate nas kao da smo budale, zbog čega? Ajde odgovorite. A zašto Šuker mene smatra budalom? Zašto tretirate nas kao da smo budale? Zašto me vrijeđa cijelo vrijeme? Gospodin Šuker iznosio svoje mišljenje. Pa imam ga ja pravo iznijeti o njegovom vrijeđanju. Kad vi iznosite vaše mišljenje da vama svaki put neko daje povredu Poslovnika, tu bi bili same povrede Poslovnika, oprostite. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče.